day, no matter you are. One day, Sanya Utibia, Vinia Brantie, so far went to you. I was such a wide drink. If it's a swine, he no abay. And sorry, I does well, somebody does well. And sorry, I does well, as he so, and somebody does well. And sorry, I does well, pass, cover does well. And sorry, I does well, and some answers were does well. And the money I will work was as he so in the end of a banner, Aboboy, Sikadroya, and Papa Muya, Asafwa Kwapuasia, Asanchania Cassia, Apoboni Sikanibreya, the Amibu was one in a Musia in a Fopana, I am so Mama Brebe, Akayo Brebe, you can Brebe, Mansuchin Brebe, I have a double Brebe, I would have a Brebe, for Panaya, I am so Asafwa ma loto numbers ya Konkonse ya Asafwa chi mansu ya Nitambe brebe Ni amibu bozwa nyina musi ya hinefuwa pa na eye Eni asane diye mubeko baba uro mubabo waboniti umunu heaven wadie la mese la boniti umunu heaven wadie la mubebo mubebu waboniti umunu heaven wadie la yo boniti umunu heaven wadie la Baba Uro, Sika Cassie, Nanso Boniti Umua, having what dear Lala yo, Missy. Boniti Umua, having what dear Lala. Mubaba, Sonda Cassia, Mubesi, Cassia, Mubebu, Waboniti Umua, having what dear Lala. Boniti Umua, Asia Wauro, Baba Uro, Sisi Kauro, Nansu Boniti Umua, having what dear Lala yo. Boniti Umua, having what dear Lala. I'm not near Woodwa, Russia Cassia, Amparwa Cassia, Waboniti Umua, having what dear Lala. Boniti Umua, having what dear Lala. Koja Cassia, Mira Cassia, Waboniti Umunu, having what dear Lala yo.
boniti umu ave no de la 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 everyone there la 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 boniti umu ave no de la la Naka wodo baba kasia saria kasia mobese wa boniti umu ave no de la 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 yo la la boniti umu ave no de la la maka oro Maria fia kasia Charles ba kasia wa boniti umu no ave no de la la yo la 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 boniti umu ave no de la 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 boniti umu ave no de la la uba jama uba kronwa uba kohia ave no de la la yo la 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 boniti umu ave no de la 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 yo la boniti umu ave no de la la Ansoria dos Mena medan kurasifo nyina no the national president in kurasifo nyina hene DC bia ni ho wobona afmantam ha oso onim akura bia chan me na nan kurasifo hene me ana meye unconfirmed unconstitutional Bono North regional minister and a Sunyani central regional minister obiante ba me na me so in kurasifo nko ani gum me nko ana meye the only minister for anwanwasam sikadie and nkwase buo enhwehwemu ye frame nana Poku Piesie fa semche opoku waro nana na me osagefo nana na me sunyan hene nana na me breko hene nana na me nonso bopa ho se ya ene eye benada na de oboa mama me de enkranhye sembre na afutisan bre no eye Dr. EY Edu ene me question mi busa ne se Ghana yare ana Mr. K mama sa caption no keke Ghana yare ana is the country sick DNT mi busa sa asemi enti ebesi dana Sam Bennett me chiawo ebesi dana papa bi okosi apostolic fason dan fe si chireme kuromu ye friend isebo edaboache one ne yire anti Gloria ebesi dan ena nyame adwuma nte se wo beye na wo befa chance se edaboache ba akwa abonte se okosresre de enedi is the country sick secondary ne nyare a mafutu sam ene me question mi busa se secondary ne nyare a bi Isaiah ngoma no etre aduonu nan nyimun oh is it Jeremiah rather Jeremiah 24:5 na de ya oboa ma me kwafa Bible ne Quran na me kenkan no eye Dr. EY Edu ensencheni doctor ochena ye wukuo da enti mo a yade hinta nipadua ne mamu hu no momra ne yemfa computer emhwew ne yemfa tete biduro emfa nkan sawote one na so hia me osena na je na magia hye me botom na me de bia call office na wa sponsor me osena na wafutu se ne ye me identify fucking kan batakin kan no ti ade kronti a bibusa se Ghana yare ana Jeremiah etuaduenu ennan imunum ocha me majo ya na mejoso ohoye nyame adaro ma me hoye pa osidien ma menchia tifo nyina ne eda ya wo chia no eda Apostle Church Ghana eda boacho no ye antegore ma mu nyina ajo komna sade o kan no Jeremiah ngoma no tre eye aduonu ennan chichemunum no osese erade
ɔsesa Awurade Israel Nyankopɔn sie nie sɛ emrodoma payi tie no Sara na mebu ayetukɔfoɔ a mema wo free yi kɔ Kadiafoɔ asase so no ma ye wo yie wa ye hifo yie ye tukɔfoɔ or say then the word of the Lord came to me. This is what the Lord, the God of Israel, like this good fix. I regard as good the exiles from Judah, whom I sent away from the place to the land of what? Babylonians. Didn't you hear say? Acham san fam ko Isaiah etri mienu nyimunson. Isaiah woman. Etri mienu nyimunson. Na Mr. K wape 2nd Chronicle 1:15 amame. Isaiah woman no etri mienu chichemu enson. Osedian. Dwetani sika ayen won asase soma. Dwetani sika aye Ghana asase soma. Na won akrade eni ano. Na won akrade eni ano. Unim akrade. Or say their land is full of silver and gold. There is no end to their treasuries. Just a Ghana sika ye wono. Ye wuna no. Ye wo gold. Ye wo timber. Just a minima dia ye wo Nyankopon say. Akrabde no eye bank. Just say Nyankopon say. Baby a ye kura ye gold no. Onima no. Afrisipa gold ye mbetu we. Won according to me hwehwe mu amaye kire say gold no mutu ho no e do so chen de wo Kenya ase no. Batan na gasani. Wahu bepo na ya awoforo Afrisipa no. Wahu bepo na ya awoforo no. Techre ho no. Ba bi o mo yi kwan na fa no. E ho no gold ni sum ho bebre chen Kenya ase de no. Yema yekotu gold no kwa for almost 30 years. Nti se eye nanka ni dua no na wo Kenya ase no. Ni dua no na wo Kenya ase no. Emu no na ewo Afrisipa ha no. Nti gold na ewo Afrisipa ha no. Techre ha no. Edo so chen Kenya ase de no mo turu be say 20 to 25 years. Edo so chen Obuasi gold mines. Wow. And you see, their land is full of silver and gold. There is no end to their treasuries. Say, baby, a sika Ghana, Nyankopon di gold amayano. Or no about Ghana no crass, or nim baby, I know no koduru. I say, bank be to me a sika. Can you watch you know? And what you know now, and Chrono say, and soon I know men from Korea say, upon question when I saw Suma. Unuma ponko. Now, one tear send them in me and no. The land is full of horses. There is no end to their chariots, and the land is full of idols. They bow down to the work of their hands, to what their finger have made. Can you na and what you know so no or say abosun huhu and so ashe won asase soma won sa ano adwuma na osom adia won nsatia aye wahu yafu ene edwene ho the next elections ene edwene ho gold na aye Afrisipa mano kwana kobusa say obi odini gold asase a wadoso he obi ado asase ne for 50 years 60 years kwana kobusa say ye twa asase ne di market ye no obi ye man 10 million obi ye man 30 million obi ye man 50 million obi ye man 100 million obi mebuso ne nyanya 10 billion aya ne say wo manya sika and why we dey wa mama akai or see ade doctor Ajumabadu say they all kind there ene say Techre Afrisipa ene nkwatwa ho ahia no kwamna yewura ono yebono ahemfu ni na president no also kasafa godo yo kan 8 no or see their land is full of idols nti kwa unim ni ahemfu binom ye abosun huhu unim ni ahemfu binom ye ukọ Techre ne Afrisipa asema me kan ewo ho ukọ ho a ahemfu binom edin sase na chicha abrofo no ahemfu ne binom I'm telling you na me masase se wanko bo structure bi amfansi so a o se asase ne me dia
Maji, ahaye amanfo so hana na nanom esom, hana na abosomfo wo ho. Or see their land is full of idols. They bow down to work on their hands. Country ni mami ngotwe no se den. And what you na no se wonsa anu adwuma na wosom. Ade a wonsa tea aye. Na enkono no enti obre onipa ase na wo de marima hwe fom mfa nche won kra. Or see so people will be brought low. And everyone humbled, do not forgive them. On the Ghana yesterday, no. Also, people will be brought low. Ghana beba forma me kwako sresre sika. Nanso Nyankopon say, a goodie or dear maye, timbo dear maye, gold or dear maye, boxers or dear mayen, nipa or dear maye, ensu or dear mayen, enchina or dear mayen, onima no. Nanso we nyina chino. Ye kwakuto koto enkrofo ekwaji sika ntu kinkan 2 Chronicles 1:15 tie the Ghana mpani for Ghana. And it ya mibu say nese is the country sick. Kurone yare. Omane yare ana. Oman konko Ghana prekese esim. Chura konko na making kan si kuro bi ode prekese sibu bia no eye kura wa shira kuro no. Ade ane brebe. Enti ya mrei me question mibu sa Ghana mine say Niama bibo dia we na Ghana ni bi. Enti yanko sa chronicle ya ka bresosem. Engoma bresosem ngoma tosum ye nutre ba ko nchiche mudu no no. Bible say dey. O se na ohene ma adweta ne sika ye se abo o Jerusalem. Na eye ntwini duro nso omane dodo ye se achen. Wawo eye mpapre so. Or say the king Solomon who asemini. Or say the king made silver and gold as common in Jerusalem, and stones and cedar as plentiful as sycamore, fig tree in the foothills. Solomon's horses were imported from Egypt. Pato country ni mamode hwa country ni mame edunum no o se na ohene ma adweta ne sika ye se abo wo Jerusalem na ntwene duro nso omane dodo ye se achen awowo apre so woni ma chen adu achen de ya African 16 na men kono me doctor ni nkomo edun ensia no o se na okra eye Solomon aponko no free Misrim ni ekui. Solomon's horses were imported. So importation. Sa o mana de. Enti de nyame de amaye nyina no enne Ghana mane mu ye mane asikyire. Na sa de wako akiri. Toothpick ye mane. Toothpick. Wahu hwe mpampura nyame de amaye. Hwe nkampura nyame de amaye. Wa maye timba. Wa maye teke. Chese na no ye unma de konti ameka sa asem na no ye spiritualist din komo hwen habandura de enti ameka sa hwe Dr. Iwa Edu ba be kasa hwen haban ya nyame de amaye ne ode ama Dr. Iwa Edu se yemfa ndidi se wonya malaria na onuma bibidura e kontem chense wako hospital ne ya wo pane Dr. Meboa nyame mfa nche se wonya gonorrhea na uko Dr. Iwa Edu na se obedi ne nhihye no so a na uko hospital ne wo wompane bia ya de wo ntini mu na eni Dr. Iwa Edu de ndɛ ho ne kontem na we de mi ntwawa no o pani bi de abaso asana nka no o anya ntro bi na wudi na emum senka tetre na fispa gold no o mo babetu no sempani fortune senko betimi asa akyekyere o manga na fofora ka me say gold no mutu wa frisi pa ha no me say edo so chen Kenya ase de no times 2 de wunuane ka ne no kre sempani fortune ase pa ma no kra ye adwuma nko be sa akyekyere o manga na fofora ka na so ko Kenya ase tetre na frisi pa abusia me nye amanyosem o me ye nsem a esisi wahu me ye nsem a esisi na me de fa me ba bu say is the country sick omani yare ana amani nyo nwa so say ye mampene wo mse wo so nyo politics wo se ye tisika so eyampa mahama so kan bi ba ne de ye beto dwane ye we nso kan bi me mfa wo mo ho me say gold no mbetu afiri sipa ho no esenka odu afiri sipa a ite senka wasi eye Bank of Ghana wa ho na ugina post office uhu shiren fe because Bible say eniema Nyankopon dia mayen no
ono kra o se onim niam nyina no wakan se ono kra wabu ya be se onima no o patre se o broso ade na Ghana nyame mfa mayen hwa bibiduro wo de Dr. Iwadu eba be kasai tie de ode enhabanuro eye nanso hwe oil and they say menko awrade the country is sick na that is my question. I know bisa. Yes. But some busa will say, Mamma, to give example, Chairman Doctor Ningomo. Now, no COVID-19 by one. Now you see the COVID-19 here, draba. COVID-19 here, drone, and your gas, and your oil, and your soup, and your habine. And your habine. And habine nobody here. Busa will say, Heba doctor why the work Ghana ha or ye COVID-19 drone say ye testing pona Ghana habanro onim say krom highway abrofunu twa take ni wi a nowadays ye take leaves no wo mo export ye de moja duru wo mo de ye take no na oni say take aba so obubu doctor majo chema duro ba akopɛ malaria duro chema malaria duro malaria duro de mame fa omla nimtiri o say ye nananom say de na wo ka no na sablen kwa ye no anom wonum di punu wo ba no wo ku dodua kankan no dodua kankan no na ode ntoma kuri wuti so na wo hyem enti efie bia de boro no bia na ebi afifi wo so hwe bi ti se nyame dua ne ye hye bi ma nkoko nyina no enti wa hye nkoko nsu a woni fie ombenom no no wa na bana ni bia ye dai akoko bia no obeyare meboa enokure meboa sa pepe nyamedua na wapunu meboa afi Dr. Chemaduro baako se in case obi wo malaria na de Chemaduro mbese matiefo ne temase se de nyamedua dom ye no eye Ghana mpanimfo binom na wo ma ye hwehan na wo mo to ye niam tugu nti mibusa se country ni yara na doctor so be yara malaria na ho wusu gigigigigigigigiga o de kire me common rule common rule utwitwa we a no anom ayadromi no pe kire me ayadromi no pe sa tikinua ya na wo ka se omu etwa de kwa abro kire yi aye malaria drone ye de koye okay de etoso mienu aye edua ye nyina ye nim se ye friend na ntwebin efie bi etimi fifi wo ma che se obi fie kura no otete aso dotugu enso aye edua a efense na ntwebin saa enfikyire bie bi wo meka se wonim se adua no obi aboboso bia wonim wo de no anom keke meka kura no se de obi teste wo no saa no obi be fra ba fide se doctor do kane no kura na ntwebin wo se nim tire no kada be de ate e de medical kan da ntimi pesa asma repeating ho ada da ntwebin no na ntwebin na nkasa no eno eyi malaria efri ni pe bia na efe ni nantwebin no ya haban no okay haban efifi ntentem oblo no ni fidie enfikyire bia efifi wo ho so obi nya bi na so wote bi no ono anoma malaria bia to so wache onfa hwemfra onfa bibia mfra so de sijaso na tese doctor metie wi a sa wonya eye haban efe nantwebin no na wonya dodua kankan nimtri no na otetiki ya ene wo mu dudwa ne bi na ote green leaf ni bi na ope ebia eye abrobe achi no na odi gum na no a aduru na o se nana de ntia ya ma abrobe achi ne sa teen leaf ne fifra dwa achi de ba mu no teen leaf ne edi se dwa achi no emaduru no emoja ema obi onye malaria bia ne moja sote edi se odi nim tiri no ebe frema no na etu malaria na se but eba asa nansa untimi ni di why am mere aduani bia bon tie basa no walusu appetite for 3 days etu moja so ate eno na nam so ayede abrobe ho no be flem no atinya sa ana fe so de sa ayi no do dia kankan no light pole no ayi take na haban no take light pole take a haban o so posa wonsem kwara wonsem na aye kokko o de frema no so produce moja I see ama moja be dosu tu bon se malaria na kono no sa anya moja bi mo manuma to so no obese aduane obediro bi ka se bia abemeboa that is why I'm asking this evening I want to say is the country sick kuroni yare ana se kuroni yare dia tie Dr. Iwadu na menkyere ode nyankopon de ma ye fom ho nyina ye de gura topre no afetie haban so
Dr. Iwa Edu Eddie Dr. Som na me da se nyame nhyira pa pempi na me busa me ho se na Poku yi wo ye hwan sabi yenim asofo akukudam yenim asofo mpanifo wono nya akonya ba TV so radio so Facebook ni YouTube se ya ensem wa ya na ye kan sabi o ye kan trada akwa ba quotation bi ti sese hwan na ekokotu akere wo metimi wiase ne manya mfie ne buru aduasa me kwaduanan enso na sofo bia enkotu wi hu quotation ma mente da obi obaba radio so be na jansanom ana jansanom no nsa sei fansama kwasea ese ense o nyansani so obenom nsa enso na mente wi hu quotation da so na wo ho tinkrofo sore ana na wi ni babum wi ya haban de ba menam de haban adwuma nenso until say na Poku kotu hu quotation kire me Bible mu say wi ne wo Bible mu na ageme nsem etide na Poku kan mesre anuanom mi nsom ne enfo nto na mo pa na se gold bi se hye ho na se bitimi atu ada ne kuro nani na se Sunyani tea na se empokura no ye mantamu baabi esum wo ho ne nkofo kote odi boni a na je se o man no sink na wo kan mi nima de kuro de but na je se e wo ho nana ma me fa nchia kese ma atiefo a etie mi ena na dwen atiefo joso na sabri amaba afidie su de me de namba ne batudwa na yesika sem no so ye de atudwa esanse aya ne nipa beble na abusa se doctor enti se wo se me ye insurance ni bia me ntua sika bia bia ma na ayeyu enokre unya register insurance na esanse eye insurance nti no ntua sika bia bia adenti na ti sa anka me wakonya sanke metimi aton maduro no me de to ba ko ba gisika bia mepe nanso amamna ni amane kwan so no enkyere se bibiduro ye ton enu kwan se bibiduro de mu obi a wo charge no anase wo ton ma no enu na beboa ama emutumi enimu ahoden atimi aye adwuma enu nti na papa bi a wutie me bu nkompohwe 1937 hwe 1942 1957 ye aga na benya afa ahodie saabele ni nyina na obi enu wonu mo kodu yefu obi nchen ekwaji aduro enum ye a okwa otwa abo obi to no so ana wose ne se won fa sika bi mla wode aduro ne ma no kwa ne ho to no ana okoda ase no mpokura nya hye edi se wutie me na se yale bi da wo papa bi so stroke ama na no achia ama ne nsa akoa ontimi mie ni nsem ana so wode aso sikam ana se wode ampo ahyatade ahye nipadua ho a fa ne bra be hia me Dr. Iwa Edu ensenkyerene doctor na mema na duru ama stroke no afiri ho hwede na Poku ka me ka bia to awo so a enanu enkramofo yenuanu moziremifo alaji nyame enhyira mo pa wonu musuo masole dan na ayahwe ba bi omde ani kire busan se adenti wo manfa ani ankyere wa so ombo mpa ya anya adwuma na yiw ene sen ye wo ba bi a awia piefiri ane ye wo ba bi a awia koto eti mesisi obi anya suruku yale na se ewo ne nsa nifa so ana ewo ne nsa bonkum so a enipa na ba manim no yade no ba bi a achi nipa no mebusa no na empokra wanka mafidi ne kura me no ema me hu se ne bonkum so enyina adwojo ne nifa so nyina adwojo ne senti na no chia e de ko ne nifa so na no so chia e ko ne bonkum so a ye wo edua no de sa suruku yale no me ko gyina ho na me fa bia ba fia ye wo ne fa me wai ene ebre a me de wai me din ene doctor yi wai Edu ensenkyerene doctor ni enti nam se me charge wo no enti nam se me nyi uska no ni nyina ne se me nam ye nanom tete na mo no so ana me de sa yare e de bo adasa enti fam number ne bia ebre ne so na se me bia homa na tum e de ma wa wutie mi a watimi afre abusa masem a eye wakoma so asem pa 05 42 08 99 83 05 42 08 99 83 me pacho edru ukwada ha ana buru ahafumantam anam se nyina no ye tenase ehwe bonofo ade kyin ya wada ye toa so ko yanim wanchi kroduam enti se wutie me na se wo Sunyani ha owo atronie owo me pacho dua ya nkwanta ana se wutie me obechem ana mpokra wutie me oblekum ana se ensu atre me pacho ba bibia wutie me bia no a wo ben Sunyani ha ne de eye da wukwada ana ye momle na wukwada ne so a ba register insurance ne bi na menyina insurance ne so ensa wo yale biala aba wo nipaduam tie bia na wo de ne stroke no
afi na ehya ase nti wote ya no ewo osisim den osisimu ya wo ya enam so a chia na wo chia ko na wo ko eye stroke yale no na ebo onka ya mesre fam telephone number na be piem ewo ba bi adwumade no ekoso no ebia na wo de no eye diabetes no medical cheche mpre bebre say ye wo mahodo miensa ye wo type 1 diabetes ye wo type 2 diabetes ye wo mellitus diabetes ye wo gestational diabetes sa diabetes wo nyina eba wo so a ye wo ni nsunsun so ha ebe mu wo hu se eye de doctor yi kan bi ana achimi ana senye bia ma me mfa sima baako enkyere wo mu na ansa na no je telephone number na bre ne so a watimi afre mabusa wo wasem a opese wo busa 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shannon so say a 0542 08 99 83 ebi ana mame ye twa wo chipu fo bi phone na fa frɛ ebi ana wotie min wo chip ya boroko no twrogudan ho wo de pɛ jebidie dumja no na twrogudan ho ade akyi a hwɛ so na frɛ me 0542 08 99 83 afei yen hyase e type 1 diabetes eso se wutie me na se wo type 1 diabetes ya yedika kyerem enema edeba ansa na maba nsunsu aso no so obi a otai di aduane a starch wom obi a otai di aduane a starch wom aduane a starch wom de yenim se ebi ye banche ebi ye menken emu ene bayere nom de tetetete saa na ye wo ye bibremu hanum se ye Ghana mamu han so eno ne aduane a yedie enti so obi nya diabetes a aya no ofisi bi a eye sikyire yale enti no asikyire na wadia enya sikyire nko ena de diabetes eba obi tie mi a asikyire na nkasa no ye tua no se mu woni emfie miensa ni mpokra afini emfie mienu ni ensuda bi obekọ bia no ye se hu diabetes bi ewo ne mojam asidie enti ana wagya asikyire di emfie mienu mfie miensa na enso okọ check ye no still ye se diabetes ewo ne mojam eno ana mechiro mu se niam edeba ebi ye starch ebi ye wadidiem ebi ye mframa ahome ba bi awoda ene empo abusua diabetes ni bi wom dada ne maame nya bi ne maame nua bi obi ne nana obi ye fra bi generational say genetic a utimi nya bi efiri wabusuam o maame bi abusuam hye no so na besiden ane wo hu say nsusuanso amihu ewo me nipaduam nsusuanso amihu o mablabomin diabetes ni bia ye nhase type 1 no etima wonsa no sei efemfem se wo yesi pebonsa wonsa no aka wo obonsa wonsa no odonsa ye wonsa no se de wo yesi na wache obi na mobom nsa no tena bonsa honam nyina ye wuji afi bonsa epon kura wo bi awura mu no wonsa ka safo na obechim na honam nyina ye wuji etima wonsa no femfem wonsa no nyina ti ye otitiriti wonsa mana no nyina ti ye otitiriti ebasa ekire wo se eye diabetes type 1 ni bia etimeti si wonase ama wonan na wode nante no wonan na sitimi ya otofo ti se de watia sebi atachem anase wonam student mattress so anase bia form so no na wonase nyina ya otofo bo se wonante form a na wonase nyina ya utitiriti otra fa akoche be se minute aduasa bo se wonase na apagya odu nse miase na atom afi bo se wokotodwe na eho no ebo wonka ye se eye type 1 diabetes ni bi anu wanya yento aso nko type 2 diabetes obi e wanya type 2 diabetes no ema enipa no ebre no ensuo eguo tubonse ne hunsuo nyina na ne bom na ne hunsuo na ne abom no anadwusum obi adeda no na afei ana ebe fradie enti nipa ntimi sole kodwonso be se empledu emple nwotwe emprensia nsana de ache busa won se adan obi wase ya me de meta no musuo ntia ente saa uta no musuo ha eno nkyere se wa no musuo ntia to se kodwonso
nipadua ne hia nsuo nti ana wonum nsuo ɛsɛ sɛ nsuo no gyina nipadua no ɛyɛ nipadua no adwuma nanso obitimi dwo nso bɛboro mpre nwɔtwe mpre du ansana ade akye ɛba saa ɛma nipa no wo a wonim no no bon sɛ eni na anu ni nansa na wagigya na wafiri ne dua so ne body na yɛ mremremre anka bayo afi na nka wawo baako awo mienu no afei wababro amono ne nyina ɛyɛ diabetes ne bia eti sɛ wotie mi a de toso a ye friend say gestational diabetes anase malaiton diabetes no ema enipa no all the time bia no hono a na ne ho woso otoa na ne ho popo chechecheche o wa na ne ho woso se chechecheche adan esan say ne nipadua no entini no asikyire no abobobo apo ewo ni ntinim to otoa na ne ho woso se chechecheche ne titimi woso saa me pa achewo obi a ne ho woso ne ho popo yeso no mukura na ne ho woso na wo ya te ahwe enti enei obi nante ewo krom okura poma ne kotodwemu yi won konya akwanhia ya nso no mu a obahwe fom won kura poma a obahwe fom diabetes ntia oba timi nyinshen oya abaabu no wonya bi da nso ofa yefunu a otimi konya diabetes esense wo ba anyemo a ewo niema ne kon edo ewo de onya opese wodi ti niema wodi no etimi kofa diabetes eba mama ne papa wotie mi yemfiri diabetes to na fe yenko pressure yare so number no 0542 08 9983 wɔkyena ana yɛtena se atu nyalewa we nyina se ye mekirikire mu kwa ensore nko ana mepacho ye meton aduro nso mfa ma hye no so ye meton aduro mfa ma na mum ya base ye besaw yare enti firi wupem na bra ba bia ye wo no na register insurance ni bi ne yefa wonka busua no ho na wɔtwe bia ba gin habanduro ne bibiduro ne bi free na diabetes no asie entu ye nhwɛ obi a ɔwɔ pressure ebi a wode no o pressure no ɛyɛ pressure yare yankasa nanso wode ne akoma yare enso ya akoma o pressure duro ama ene woje ho anye hye no so sɛ enye obi a na koma bɔ no pelepele bia ɛna kyɛ sɛ o pressure anza ya mama enye se wakoma bo pelepele ne kire se wo pressure wo ante tienie sister wo yam timi hyew ebi a bebo amane se asumase na obentin wawu amonum ho no ma yam timi hyew wo yam hyew achi no entin a ekurakura akomanum no ebi timi yamre te se de ya yire ayemfotwene a ya nwene twene no eye ntini ana ede nwene twene entini bi timi go entini bi timi te eba sa fonton from ya nwene ne foforo me kire wade sa na koma etie enunti sa koma ne entini ekurakuram wo yam hyew na sa koma ne bi entini ne mutimi go emogya ne pompe ne ntimi nkoma eno nkire se wo pressure enti obi tie mi yakoma ne pressure duro wonom pressure duro no ama enei wogen ho anye fanyinam kwase wa nom pressure duro no okọ hospital no wonom nso a ne yetwa na pa wono anso nim se wokonom aduro no ensunsu so ede ble no ene de eha no enya de ketoa enso kodu hospital ne ye check ne kasa o pressure duro no ye de ma se wa anom oseyan ma anom because me no ma de ye me na anesifo ebuofo me to nsa flow se bomodin se oba be hia me doctor yi why edu je number no na afei men sole so number no 0542 memre no ayebre 0542 08 99 83 baby bia ye wo bia wo de ofre number no ne ye ne woni nkomo e wo mframa na chi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 wo sunyan ene ne mpatam me kire bro hafo a me pa chaw e ya besim ane ye trase edi dwumadie no Sunyani abesim ade akye ya wada ye wo wanchi ebenada me pa chaw ye wo drobo ana afi doma ebenada ye wo drobo ana afi doma je telephone number no na afi ye ntwetwe enkomo 0542 08 99 83 mema wura mfi se osa yare mi to ase mesa osa defide anu so amle no wo hanka ma kirekirem ye wo gastric ulcer ye wo H pylori ulcer ana me pa cho ye wo peptic ulcer ebia ne aduane a empe ene aduane a wudi a ebeboawo afidie na me use no oba me de wonsa beto so na ma kirew se de afidie ne kafa wo ho ana obi a wo hepatitis B so no mesa na matu ase ade ama enipa no enam yale de se onim eno ana ye de aboma ba so enipa dodo na anim ana obi a wo prostate cancer memle na ye blenti no memma wo yale so nkire me ana se man kan wo yare a memma enu nsi wo kwan esense onya bepiem e wo manimu a
me Dr. EY Edu me din ensenchane doctor na kire say me na meka on yare a odi tifie no a kire wo na masan asa yare no afiri wo so me din ane Dr. EY Edu ensenchane doctor ni makrao bye Jefferson Samboni dede yenshia Doctor EY Edu Meeting any doctor EY Edu. Now do na pome mrane se ensenkyerene doctor. Mini doctor ba ko pe aka me omayimu. A men charge obi e woni yare ho. Na maduro nso men ton fama obie. Na emom no me sayare e wo insurance e kwan so. Insurance no aye 250 Ghana cedis. Me kire 2.5 an kanetitis kano. Ani wonduo ni nyina. Ani emfidi a ye de wo beto so. Amana kire ya de kopotia ni paduano ni nyina sikatua bi anim register insurance ne keke na ye begina so ahwew asaw yade ama yade ni nyina afiri ni paduanum enti ba bibia wotie mi bia no bomode so ba be insurance ni bi na matimi agina so ahwew asaw yare mo piafo sepani dware wi na nsuasa ba bia wo bia ne yare bia tete wu bia no bomode ahwe Dr. EY Edu akira kwan Sunyani obehu Divine Miracle Power Herbal Limited akira kwan wa besim Zoom Lion office animu ha wenchi o room asore da keto no ho adura wo Paradise Hotel na JFM hwa ana drobo ofitem pakru ubetima fra homatrofoi 0542111330 ana 0542089983 Divine Miracle Power Herbal Limited Dr. EY Edu waba me nya yarasa wa hwese wakosho akodi dwa hodo basket ma emu provisions ene nyoma hodo ehia opa we delay musa edru so na ukotua nso a yakakire wo se untimi nchante ye me chance number na so ya keke na mom o de Vodafone cash dia uni how cry yakako bebia say dia untimi de Vodafone cash etua merchant bia or what network bia so straight direct sharp enti say with provisions fuel inro inuane me kire say bia o pese wo ye bia no Vodafone cash ama na ye mremremra ma wo ye hia wo be ya de say wo be dial *110# na tua kakọ merchant bia ho e wo network bia so enia Vodafone 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 Next 21st clinic woman ye sciatica expert Amanfwe jackpot mu hini nabo Betway atina Piesie jackpot ni new for 17 games na said what funny nyina etum pepepe wo be di sika pori 16,500,000 Ghana cedis for 1 cedi 50 pesos petoso bet wonyan semu so wonni mfie du wotwe a entwa bi kai se nhyehyere kakra wo ho Gaming Commission of Ghana nsa shas Betway a good you know who don't ya Medo, Mr. Anopei, me pesi e din kom. Oyere, maya krado, eya semben. Medo, na nsai die, me hunu wo sonko kra o. Na me gire se wo di biribi sie me. Medo fopa, masesa mensa menum no. Fasedama PO Abrantier Distilleries Enterprise. Wode bono alcoholic bitters abadwa so no. Odo, woni me die e ma bono alcoholic bitters dance no. Debi, ka kire me. Ye de yankasa ye maemu enubena ena eyoye. Odo, eniye, ye nyina ye be no bono alcoholic bitters no. Debi, enye obia na otimi no bono alcoholic bitters ni bi. Oba wafa afuru. Oba o ma kwadan no fo. Ene obi a oni mfinhye du enwotwe ekro no. Ontimi nnum bi. Sa. Odo. Oh, semishia PO Abrantier Distilleries Enterprise. Ode bono alcoholic bitters ba e no a.
Medanase. Odo danas. Se wope bono alcoholic bitters no bi etu ahwehwe womo ewo Sunyani. Plot number 33. Esu akwa ewo bono region. Ana fre 055 9078629 ana 050812160. Nomune Nsem FDA agi adwade nkratoa yi atom. Mami mranche mufieura. Mufieura ba. Aqua spray kama ajibe. Ninde yo mankatai. Zamra mas spray ninyusu. Masa, enti ontua medane ka ho. Nkami bawo spray no yamo. Ontua daika o san me fragrance, me perfume. By the way, enye bone. Adepa die, mame nkyerɛw. Awa, se unim sunya ha yie pa. Oh, you. New town kwan no. Se unim Kuzuni Enterprise. You. Me wajada person tonana. Dabi odara se abusia no watwe abo. Apa homiti no aduasa ensia. Eko sie barely last year or a year ago. Anna Papa bi owo yamfo. Ana ode bedan Sompa Nsem Sisi se osusu se teacher ni bi akona homgye mu. Oni ne baba ada. Nti asem no ko nabra ana me de on betena me office ha ye kan asem na me wi akire no me frɛ oba no me frɛ papa no me frɛ asew ani nuanum nyina wɔ me office ha na de atwa atoa ne sɛ papa ya me ne bedi nkomo no na wo abayo na osusu sɛ obi ene nada